Nkethinkatho na ntune mutegeri bwega nuntu na kanya kugwatanira nao ni kirenteto chia weru weekend thaa 3 bitagwa ntinyari kinyo jani jamoja tukubanganiritie kirenteto chetu Yareto kuthurania kirenteto cia weru urataini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Daktari Murungamiri wa sibitari ya Nyambe na kuwa gutemwa ajori na Mpox sibitari neu. Amiru kulita maoni nkurani ukonia muchemano jogoro jo Amiru na Royce Garo ne yawe Nairobi. Kariba kano kuria kwagirithirwa buru barabara tia Ntere wonde bakarete thine ne chiogendi gwa Kagita. Gikundi kia maendeleo wanaume kurugurua Rwang'irwao kaunti ya Meru. Ako gwatogeni okairi morin kirimi no monanirio mathithio tuko bonaru tukianjeria antito chetu Daktari Githu Wachira na reganite na antito ate kuri na mwajo wa Mpox uro kwa mukira utungata ndeni ya sibitari ya Nyambe ne level 4 akiuria kariba Meru gwita na mbere kwimenyera kumana na murimo jonkuruki na tareretie njira mwanyire mtu omba kugwatikana na murimo jo Mpox kenda kuthomithia mwingi njira cia kwireba. Dennis Mugendi na raniritie nawe na gututumira riboti eje. Tukinyite imwe kwa imwe sibitari ne Nyambe level 4 mushine o Maua nyuma ya ngutu ikuga kuri na mwaji wa murimo jwa Mpox jura jutambite nthigurune untu na kutu kiaraniria na ndagitari munene Githu Wachira agutwathira ngutu iu ni ciorongo uti mwaji no umwe ari sibitari ne jari ari na murimo juu nditio bari mabisa ba utungata bogima ni baibangite bwega tonto kiani utuku ni kijaga. Ningependa kuhakikisha ya kwamba hatujapata kesi yoyote ya ugonjwa wa Mpox katika hospitali yetu. Kunao wamekuwa wakipiga simu na wakiuliza kama ni ukweli kuna mgonjwa yeyote ambaye amelazwa hapa kwetu na Mpox. Ningependa kuhakikisha kwamba hakuna mgonjwa kama hakuna kesi yote ambayo tumepata katika hospitali yetu. Lakini vile vile tunaendelea kuwa waangalifu sana na kuhimiza watu wetu wakuwe waangalifu sana kwa sababu kaunti yetu ya Meru kuna kesi ambayo imekuwa confirmed pale katika hospitali yetu kuu ya rufaa ya Meru. Dalili za murimo jojo na sio ni sieko. Dalili za huu ugonjwa ni kwamba mtu anapata rash ama mkurupuko ambao unafanana na ule ugonjwa mwingine tunaita chickenpox. Mtu pia anaweza pata dalili za joto kwa mwili, joint aches na dalili kama zile. Jomba igotambua atia. Mtu akija shikana na mtu ambaye akona huu ugonjwa anaweza muambukiza, na pia mtu akija fanya mapenzi na mtu ambaye akona huu ugonjwa pia hiyo ni njia nyingine ambayo huu ugonjwa unaambukizwa. Kando na ule ugonjwa kama ule wa COVID ambao ulikuwa unaambukizwa watu ambapo wakikohoa kupitia kwa hewa, huu wa Mpox ni ugonjwa ambao unaambukizwa kupitia njia ya contact. Utu watu tunajua imurimo jumba ikuora. Kwa watu wengi ambao wakipata huu ugonjwa inategemea wale ambao kuna wale watu ambao wako kwa risk za kupata complication, na kwa watu kama wale inaweza kaa zaidi watu ambao watoto wa mama wajawazito, watu wako na zile tunaita immunosuppressive states, watu wako na shida ya ukimwi, watu ambao wanapata madawa ya kansa. Kwa watu kama wale wako kwa hatari ya kupata complications. Lakini kwa watu ambao watu wa kawaida, huu ugonjwa mwili wanapata tu supportive care na mwili unapigana nao, na kwa muda wiki moja wiki mbili wengi wanapona ikitegemea na maumbile ya mtu. Dennis Mugendi, Weru Wikendi, mushine o Maua, kaunti ya Meru.
Nyuma ya video kuoneka mitandao na ikirikanaga ni bamwe ba Meru barabara kinyite garune rais gutejanirwo mucine munene jwa Nairobi nande untububu nebo kuchirete uge baba inge bamwe bakiwa kuri atongere bararegere kuri antu baba kana kinya ko bacira mbecha ciangarama ya gucoka Meru kuma Nairobi. Musiasa Jacob Mantele akiarire untububu na teterete gavana Mutumanto Ithinkia ura wonekete kugererwo murigo jojo akiwa baraba gutambia nteto iji baraikitwe kenda kwaragania muchemano Juju. Mantele akiuga bau barari Ameru barabakaraga Nairobi bachoine mwangaza na jumoroto juri kuthukia muchemano Juju agoro kenda kwa karito ria gavana Mutumanto Ithinkia ntakotheri ni arakinya kathite muchemano Juju akiuga juri na mawega kathumba jaraja kagu na Ameru mono kumanya na mirandire rais araririria bakiaria njaga runini ya rais Igoro Kiogoro Ameru baba ni balalithire muturo wao na kumeneria tongore bamba ba county ya Meru ni kila balauga ni kimenyaniro kagita kubanenkira kila gikiao kienda bamba kwithira bagicokera county ya Meru bamwe bakigwetaga batena kwa kuthi ino ni nyuma kwa ngarama nyuma gutigwa ni ngari la balejiri najo kuma county ya Meru aidha kialio mde mwanasiasa Jacob Mantele ni ateterete ndiongeno na kuga nto balabala alinjaga runi ya rais batali akari kuma county ya Meru balabala alimusema nioniojo indi balali anto batare kuma county ya Nairobi na balabala alimusema nioniojo indi balatomirwe njaga runi ya rais gwa kantaka ndiongeno ni ulwali governor county ya Meru Kawira Mwangaza na Sore Bae na batu turathire ni nanto bobweya nanto bana bobweya atongoria barabara kwikwa ina kundi bya njori ikurai na makanisa ikurai na atongoria mwanya myanya na ikurari ampangilio so utibo muntu akithirware nja na mutongoria ro mweteta hindene kubaraka barejere after kuthiria mishamanio iro Kawira aratumira antu bawe Mantele akiuga gutwala musemani niojo atamenyo lwega na kethirwa kwiwe ethirwa kiumiria so itogomya siasa na toteokera siasa ituishe siasa bweri ngawa so tikato siasa ne togethwa na shimwe namo tokanganga nayo na mutuma irende konganga na siasa na batu athia atibake to irende tori turarire mbesha ndenda muntu mororo metegembe north igembe south ruari arite taarifa etau atironere mbesha atironere ngarama cia wira arabwiri kwewa so manto yange mweka wira au setha miatho anacia akathire thirikari au yake agore yako kucokerwa eti akaeta wa munyoro eta inyambere wa munyoro etege okiona ringi etege katiba mutuma ero etege na sheria kawengerwa ni assembly county assembly Meru urengo ni seneti na urengo ikoti na ukagita Jacob Mantele ni akathite ndiongene ya Meru garoni ni ya rais na kugelala ya kiguni kinene ki maendeleo na kethiro maendeleo mamakaingwa gutena gitomino giko kia Meru kule kuwatambaru rais William Ruto kile kithiro kia mwaka 2027 kathanya Ruto areo babwithere birara tu promisere kinyo intebwera bo mwekura muntu akaringa arakoni oya mbati kugotwege maendeleo akaringirwo kura akathithia level 5 atuthitheria Meru National Park ikabua burakuwa moteri ya okwa na urendi twanjirite ko ni investors banjirite oshoka Meru National Park yeto yari okwa iko okwa airstream akathithia bridge ere tharaka nithi ere nithi bridge akathithia achoka atubwithia ndu karange Meru town achoka atubwitheria barabara ira cionthe igwirirwa katureo mwera kura Sina Oscar Mutugi aluga mpumija ndiongeno garoni ni ya rais nikionaniria ati atongore ba county ya Meru bena wetu kinotongoria bwa governor Mutumanto Ithinkia Oscar Mutugi akiuga miaria ulo ali governor Kawira Mwangaza atikethirwa aticokerwo giti kia governor akathamira kwa Gachagua ni miaria tukitoni kagita na rais William Ruto nonanite gwatambaru governor Mutumanto Ithinkia kuona zekera area win for governor Mutumanto Ithinkia na kuona ni ezeka gwitikirika nto reaction ira nto barari nio na inya body language ya president ni rora na ya reaction ira rio kuma kiantu rira governor araria ena gwitikirika ndene ya Meru gikeza kwithwa kwigicokio former governor arenda from State House nyakethari tukuga threats tiawe are directed to the wrong people then barara addressa
ngwitikia indirectly baramucokerie kumwira mutuma is here to stay na mikana ire kuweza no tikuona jeka ina any consequence going forward. Kuma mji munene Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathenya. Nyuma ya muchemanio jwa igoro wa Meru nibonekete kurita maoni mwanya mwanya jegie ndiungeje bamwe bakioneka kwendera ndiunga eje na kinya kuwa kuri wega bukejania nio kuri bangi na bubati kuona taka kuri matunda ja kejania muchemanio juju jwa igoro na jajani jamwe maoni ja kari gukonia muchemanio juju. Oni kuligwa bungwa kwita atongeria ba Meru kwita State House enderia akaliba Meru bakwenda maendeleo jeja naja ntego expect manto ja kuona jabui oni nonto nakukira turingeregera tureregera kama maendeleo jede ya president ya agitangugi kongoge president ya gwetinda gweta anto State House akithore ageta anto irunduni manto jaje nkona ye manto jatitenia buru na batu ya Meru itukuona manto ya titenie nonto batu kira tuko expect ke president tu expect ngogi nonto mwana inchi kire akwenda ingogi barabara ni ndiru turenda barabara indongi anto bena mpara anto bena thina ko kwenda kwera president wetu wa Kenya kinyethera anto ibarari State House igoro na bamuchangiria anto bena thina bena ukia atongeria betu igoro ibarari State House na bagwita State House kirago torigaria nure ana betu bakwingwa naja bagira wa thirikari tikona mbeca cio bare cia kuria mbecira thirikari iria era muritwa na ndege ntukira ke ndigaria ri gwatuika maendeleo yagiro State House na maendeleo ya batere kuja masindani tesa tauti maendeleo ya darajari na kenge kira kirio anto ba tuge atongeria barabara State House ni anto nkorokia ngiri thatu na anto bau bonde ugetoti kuthithia mathabu ya anto bau mbecira baro wangicio karama bakorewa imbecha inyinga muno ethera raisi na kwenda neje na Meru aturetere maendeleo Meru no tweja Meru uте muntu gwatuika ugintu akuga na nenkerwe ngarama kwa nkuona gute ene change nontu kuraija ukuku mantu na kethro tikio athithitie kethro tikio president athithitie kinya tinda gwita antu State House inya kabeta na arabeta utikia akathithia mantu jaja gwita tongeria gwita antu nara kwa nene ya bagwita State House na bageta kurumwa mbecha imanto ya mega no ntono mbecha bakuria ira bakugitha taxi ira igoro ni kuiwa no joba gwita kugita atia no joba gwita kurumwa na ara kairi na igita litigere ri kaina ndi antu abo kukumo ire mejo kukumwa ogwo uri rwija okurumite nyuma naja o ntuko mwake kwa area ojoko ari orari nonto manto ya jari de jambire tinya me akere ithatu ithinde area so we tanto na area ute gireria antu bathio bakwenda nonto antu baretio kia bakua na ijibitari turira kwa kuratanga jo jibitari ni utheri ugagira inya chiringi muntu aita jibitari watoka munyanda mbero kundu ndawakerwo ri Akariba ntura ya Kano kaunti ya Tharaka Nithi ni bakuromba thirikari ya kaunti kubagirithia barabara cia guntu guku irakagite na kai kwaramu bariromba gwikirwa cyumuthanga bakiwa na ndi bwithe bubu bukabateithia bukathanu ntu wakagita batwire gutejanirwa na kuthuka kwa cio kinyani gutumite wagagia bukaria bukongere kaunti ni bakathite gavana Muthomi Njuki ni kubarikana bakimuromba nande gutigira ni chikwagirithwa na te kwaramu wake Mati Mugambi na rugono ruru Tori bantora ya Kanomba ritia ndongori wandia ganga kiri gicigo mbunge kia Maraha auritie thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi gutigira bakubekira mwaramu na maiga mega kiri barabara ire iguchimbwa na nkinya kwaramu antorani enu njira no yetu ntugucokeria mama ngaro muno na turenda twikire moramu nontu irari kirungubi ona kugulwa tutiona gwa kugurirwa njirani ino kuringa bwira akarikiraka riu anarikia kurima ogu
twenda riwa njira twikire moram na tubangire njira wega gutwikia ona ngari ekeje ona kurite igusonga ethiete ringana na atori baba barabara cia ntorene kana itwireire nchangiri na guchinchimana kwa mianka na kogutha ino ikwaramua boronto barabara eno rikarari gaceke wenkenda kuwerera bikibiki no tonyire ngeti ni gwa wena kamurigote kuluka ogune buto kwenda ndaino turenda gintu kione makirerwe aruga tukenete no ntuciatho ciatu itukabanga akuthi ngari ekona kurungama wega mbasi ikarungama wega itari mbega na thutia kwenjerwa komo gwetiirawa ngeti cietigawa itembomore yarara mekinya nau ngeti niu ore batie njwa straight ba kiaria na ndiki bande to baugite barabara ino itagendekaga iguchinchimana nkari na nkinya into byao bitakomba kumira kuma ntoranie no amwe na utwika ukaria ntoranie nubo tirari bwega imathaka na nkinya biungu na iturona mathina maingi muno no ntono tukokorokirite awambora turaga kajirani ga gutura kajira ko kala kaikithaka lakini thai turegwa twebakenu muno tuonete njira ekenja gwogune kirondeka wega sawa tukenete muno ntubarabara kwarama riu no maramu tukuromba twikiro riu thina iria irari kure muno njia kumiria product na mugunda ni kwira thokoni na rimwe gwatuka uketho kwina ntuma muno riu gupambana na akora guku kiripotera weru wikendi kuma ntora ya kano wandiaganga kiri gicigo mbunge kia Maraha bitagwa Mateni Mugambi Ni bwega mutegeri gwitana mbere kurumira nteto cieto tunogokia nini twachokera ni mambura ja maendeleo ya wanaume mambura ja jombita kuja kithithika ntukia narwa kenda kurugeria Rwang'iruru county ne Meru ni nyume kagite gate kuraja kebebi mutambo Kambuni yetu ya Rhino Mabati egwethetie maguriko gwithie kugwithia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe ja tile profile za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamis tile na Roman Jamil tile gauge 28 mate ara magurija gwete kuma magana jana na 745 wa kilomita, gauge 30 mate kuma 680 na ndeni 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndeni 499 nake. Okenda beshe cia kuciurire guru ja toye murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe mumeru akiuga murojo na inchoni ukuruva mwato aja Rhino Mabati twithirite tugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi turiongire industry yetu ya Rhino Mabati irere kithoka njire na Meru gwita Ruire kana turingire thimu namba 0729 628199 kana 0740 229609 weka order yaku Ameru ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa Rhino Mabati mabati jeto tokarie bieto Rhino Mabati do it best on top ore mwarimu askari muritungo gyo thirikari nene kana ya county tukureterete super mapato loan irene utethio bwaku kuma kiri yetu sako ukurukira payslip yaku ukaewa mainde ya kumija shares chiaku na utiwitwa guarantors kana security ukare kama thina ja kigina ja kuinyira na yetu sako ereaja no ugwate super mapato loan orio kwenda no kare na miaka ya nana na marija 1% reducing balance o mweri nitutithagia kinya buy off kuma kuonge riongira Rwang'irwa yetu sako akui nawe uciandikithia no ringi thimu ukurukira 0724114444 kana 0111038000 Super Mapato Loan by yetu sako no collateral no guarantors just possibilities Vamos nene. Nende kama nene. Yes, ndio wenyewe ndio bana. Karibu kiti. Wataka nini? Yes sir. Ukumenyiria ati uwe tuongale ona ndeze. Mbie kwende. Maro maya wewe choke bonde. Chivo. Atoto. Ndio ndaburu mwenkima ya Lea Premium na chapati china muruko meruka chiongwa cha mutujwa Lea with flour. Ini sana ya.
menyera na kuria nja yaku na njirere yagirite buru na mutujwa nkima jolea premium fortified sifted maize meal na juankano jolea premium all purpose fortified wheat flour na juronekana na magurija mega buru na ni tamu toka kabura na New Palea Millers, nurturing the world. No kwenda bikibiki enjero ya biashara kana ya utumiri bwaku. Machoki ni bikibiki muthemba jo Captain na Tiger ire ni cio njega guntu kuri na mabari na ntere ingi cionthe iri kuonekana na maguri jate gukuinyiria. Njo nduka yetu mucine jo mutindo na iturugura ntuko cionthe kuma Jumatatu mwanka Jumamosi kwambirire thejiri cerukiri mwanka thaa 10 ciogoro. Kurukino igurire spare parts cia muthemba junthe. Turi akwina Kamawe building. Njogore bikibiki muthemba jo Captain na Tiger cia rangi ntune kana ya blue. Turingire thimu gukurukira 0799279966 kana 0704750068. Nuije kuthomera Meru National Polytechnic tebo alimo kana lectures zake na mauku alitobe tubetherwa na project attachment innovation fairs na kinya kuthoma kuma Kiribangi niyo exchange programs nitugwatanira na kampuni mwanya gutigira alitoba likanye nega kega kulita ngugi karakana kana workshop chieto ili ne into beyond bya kuthoma computer labs nyomba cia kurara cia litwa libraries na recreation facility ulinga njeki kithomo. The stage is hotter. The pressure unmatched on Next Superstar. The top 10 contestants are giving it everything they've got. Renew your subscription for 2 months on your current bouquet and get upgraded to the next bouquet for 60 days. The battle is on for the crown of Africa's next hit maker. Every performance could be their big break or their final bow. Who will rise? Who will fall? Who will win it all? Renew your subscription for 2 months on your current bouquet and get upgraded to the next bouquet for 60 days. On the move, stream every performance live on Star Times on. Star Times. Enjoy digital life. Keke, kabeja na kamutu wake? Kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ni mutujo nice extra premium. Mutindi nyenye na kamusere. Inyaju tuenaju juambishori kuma nice rice millers mwea. Moguri wa kinyandu kene eti ya motujwa nice extra premium. Nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamojo mudhongi na ni kweta gogwe na nje ku nutrients na shio shabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watwekawe na kioria yende kithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ji nice na nice extra premium. Kama ungekuwa strict kwa watoto wako, Fifi would not be in this situation. Oh, so na wewe ndo the best person kabisa kumguide. Ama nisonge kando muendelee kuwana kama wajinga. I gave you one job sting. You're stupid. Who doesn't want to be around Jackie Matibia? I'm priceless, trust me. I don't have to tell you, like, you have to treat me like a boss. Poshmark Meru College ni kwa kanya aritabonde barabara ikete form 4 kuigwatira umenyo bwangu gechia ubundi na utea. Turi na courses mwanya ta beauty and hair dressing,
computer packages, foreign languages ya French na German, cake baking na pastry, barista na mixology, fashion and design na inge nyinge. Ujokane bo mweri jo kenda nibwetete na mbere eja wigwatire kosi ekukureo. Turiongere Ntege Plaza ngoroba ya Ithato tauni ya Mutindwa. Kumenya manto nkorokito ringere thimu namba 0754 244 244 kana 0700 819 685. Poshmark Meru College. Skills in marketable courses. Ibega gweta na mbere kurumira ntito chetu tugichokera mwambiririo wa gikundi gya gukiria arume nikyo maendeleo wanaume mawe Daktari Steve Maure na tariritie wega bwantu arume gutara na gutiwa kinya bari banini kenda bomba guchitithia bwega na kinya gutwika gitugi kianja bubu gikene kire mambura ja kurugure gikundi kiaja county ne Meru mambura jara jakarikite ntere cha maili 3 aria kyathoni giki bagitariria wega bwa muntu murume kwe wagitio na kinya kuige kwa kenda muthiene atwika nkingo atigatwike nkingo indi kiongo tora gutwira na kubatere Mawe ni kundi kia maendeleo ya wanaume kana Mawe Meru chapter kitongeretwe ni mukaririte wo na uranowe mwambiriria wa ikundi ki Dr. Steve Maure Mawe baraba utirimanite bare antu arume kurura kiama ki nterese mairitha tugicionekia ubunge kia Igembe Central moroto ywayu ruswantaira ya kuonokia mwana wa Mweye kukimenyekana muno mwana wa Mweye nethiritwa itayanirwa bunene metho yonthe yethirwa ya kerekerwa kiri mwana wa Mwari kataura twite arume twaranirie tonara roi rwatere mwera ne onto itoronere kana kaeye ikakuthangikwo muno kumarira kateyanenerwe kumarira manto ya 1980s thirikari ebwithirie policy nyingi cio support mwana Mwari batia kana kaeye kwatwika ntura cietu thutwinya tutina ari ba inthaka cietu kura onto ari bondi bendelere barita bakaetanya na uome batucoka yu nthaka cietu ciatiwa na uti muntu kureta program yombo support thaka kenda thaka ciukira kou twiyite turi arume kwari mantu ya maingi mbere ni kwagigisha kana kaeye kuma ria kaciarwa mwanka ukakura tukaririo ukuro bwako utubwite kwethia kumarika kura rika tanwa na ukagathoma na rika kaurana na ukagaria mucioko tukeria gwita ko jane yonthe number 2 tukethira tukera cinarume no ntarume bationa kuntu kwa kwaria na bangi ndi tuketha tukeya forum arume kwaraniria bangi kenda utikario inyeli wengo watu pressure na stress na onto itomanto kidogo tukuinyite no tukumearume bangi no gotethie ka bangi no bakona thina yeu boya thatu tukethira tukulwela cia ura mwana omweya gukurua nture neto na ndene miru eto kenda twakikisha mweya tukurua bo muthaka nonto kibaibo na kimila mweye ka muthaka ka nto murume no withira ari kiongozi kia musie na no kiongo tenkingo na barume pa Meru ibombe tocoka nyuma nonto batikuona guidance batikuona obonelia njira na njira ibukuona na barume ibo bakunywa bangi bakathukwa drugs na bakacoka nyuma na baina ume kou ni jukumu yetu turi Mawe ucokia rui mwerene tukire kana kaiji kana nto murume kuria tuticoka mantu yara yonthe kwijara tukone tiya mea yara ya pitroni wakati kuyamwe tuticokera yariko yau lakini tukire kana kaiji kana nto murume mbere ikithomo kenda tumwikire yeye tumwikira power are bare thoma urakinya bakeya bakorunda kajoko no tutongo boke twabure kuno bareta miongo ronda kala tuite atwere are bange miongo no tutelachi mari beto boyo kuno ora baita no bakoya bange njaluo ikamba ikuene bakeya na bokono na botire no tote muntu wa kuthiata achori wariko ngwitekanirire kabisa na babwe Mawe na ndere 100% demo ndalitata geko support ndemo youth na mbete youth bange bonthe to support mwana omweye ole luboyo werwe akiaria Profesa Gitilena Ituli uro karimweni wa iteyo musemanio ne yu na inyelete orito boko thiatira kana kakaeye arawite kwina itumi kia usokira untwire na kuritana mwana wa mweye urabatirio kura akieya wa iteyo nikenda omba waka musie na kinyithia magenda itaga umanjivi akinyithia karibu 10 miau aita 10 nele agatherugua
achogenda atano gaithua kwe onda ndegete ndimeibo thomere about the fire. Men are made through fire. Okay, monkey kenda barume boya nende botu bwithitie to concentrate na bare. We have created 2 women basically twakonivati arume bonde tobethiambi no ntwakwebelania na kuthia ta kaucha ira yetu no mwanga tuchokere kaucha no ntutemenya kwithira we na imbalance ye no mwanga tumbalance withira we muju na ntomurume awitikiri ntomurume waleto kuniokia kana harari karaura Kiripotera Weru weekend kumembe Bitawa Marion Karugi wa Kinyua. Tongeria baberu barabatari kurungamira boda boda nibekete gikaro na gwikira wira nebo gutigira nibakwirutanira gukiria biashara bana kinya kubakari bakiare bogweta kuri na ikundi komitauni neu birebiti andikithite na ande bakioria sasa bethiro bakibarikana na kubagika ende te kubatumira na njiriri tibatere ni utukinya bogweta kuri na njira kathumba cha kubaguna onto abogutumira tukuringa siasa itibatethia mutugekare na chekinya. Baba ni bwatongeria babero baikundi bya bonda bya tauni ya Nkubu arabari na ikundi 10 mwapuri ne jumwe na bakiuga bone bagwatanite kuguna baraba badurire gotigira ni bokuri etagadia renge na bakiuga kiri atongeria baraba kwendekithia kona nto bonda Nkubu ni bethagira bagetuma iratongeria ba munene wonde uroke ya Nkubu na mikishwa gutumira atongeria baba agwitaniria abongugi support yonde ra kwenda agochwa coordinator wetu na atongeria baba thurie gitariri nikena mantu yao yomba gwita bwega kurukini bogite baba gatigira ni bagwatanirite bwega kuona ntu bonda ni bakuthingata mawatho jonde na kinya bari no theru bakungana wamwe na kwithira bagikaria teja bau itwithirite twina discipline na gukatuike kamumemba akuthithia ora guteagiririte itumukarithagia nthiguru tukamwa warning kana tukamususpend tukamuita kiamene kuringana na makosa jaria akethire najo na antu betu ibethaira bari antu batheru na itukaragia customer betu muthiene ni baugite antu bonda bagatuma irwa kigitara siasa ni bakwenda kinyabo kugunika ikundi binge bigitethwa ni thirikari kenda kinyabo bagachukiria kimuturire na bakiuga tongeria barabonde babaira wira nekire siasa cha mwaka wa 2020 ni batigire bakujuria mawira na jaumbere akithwono kia mwaka wa 2027 no mwanka tukarenthiguru na wanasiasa twike mikakati uria bakomba gutethia ngurupu cietu cia bonda kucien power na gucia resources iria ibatere no ntubatue ikundi bietu itwithaira twi registered na tukethira nya twina mbeca cia gutethia nthaka cietu muntu na kobaga ni kiri ikundi bionthe bira twina bio bakomba kubatethia atu na history na ndi umete nyuma itwari na ndi na MP gitara dakathuru murungi na yete ate ndaka kuona nyuma aja na David Essence na ndi na David Essence ba gitira ate bathithia gitara kathuri tumurika na no ntubabura gitira ate atuthitherie makasi na MCA na jatu then David cia nyomera cia ngari kiritu na ari na ndi ngavana na jira tuthira sako na ndi aenderete itukura mabu na ndi buthuri bwegitine ejia nya twingwa na tuburikana ni history kumantu bayo bagita bwa tuthitheria batu twaringire kura turantu babikibiki kura isiwe twatwire na ndi agatuthitheria kunga bana atwiri agatuthitheria muntu ondo atwathura na watwira gitatia atuthitheria ontu bana ndugita akathithia ngo kanyaka bana reka kugitatia akuthithia inkuroma nkauga atiri batwina ndi turera mono turantu babikibiki tuchwagwa gitara campaign ndeja kuma Nkubu gicigo mbunge kia Southimeti nke report rateto cia Weru weekendi reakwari etwa ni mutuge kare Ntuko ya narwe mutaramu na kwarira mantu jandere mwekuru akugea na mwana ari na nkuru kia miaka 35 na mugwatira jejanagia na miaka yeje ndera mtu ari norito.
ciatũraithĩrie mantu marĩa mwekũrũ akũigua akĩgĩa na mwana na mĩanka yake inkũrũkia mĩanka 35 years. In the current economy ituire kũrũrwa mapakine bakuwa bake delay kũgĩa na mwana wanka maybe they are more than 35 years kana inyoke igwa nontu wa improve technology kwe mwekũrũ achwaga mwana lakini atromba kũgĩa na mwana anturi akinyite mĩanka 35 kwina what risk kana nataburite kumenyarira akuya akĩgĩa na mwana juma ya 35 years. Rĩrĩa mwekũrũ rĩrĩa mwana mwarĩa gũciarwa egagwa ena makome make monthe mbeũ yake igwa aiciarwa neo gũtie mbeũ ingĩ igwa ikiongereka nyuma ya gũciarwa lakini bwa gũkarĩkani arĩkia agĩciarwa icio wa ikiendelea kunyia in quantity na quality. Kwa urira by the time akinya 35 years wa kareka ni kwithira mbeu ni we ikinyia na kumaru ni we kiambire ku decrease in the quality nonto iukara mono. Kwa urira mwekura kuya na mwana after 35 years one ni we akire moinya kuya na mwana immediately rira akwenda kuya na mwana na watuka pengine akaiwa kinindi gutetherio by assisted reproduction kana other methods technology ko wigitetheke ndomba kuya na mwana. Na rĩrĩa tukuga rĩrĩa mwekũragĩa na mwana kagita aku also kuwa kwena possible risk ya kwethĩrwa akagĩa na more than one baby twins no wena kwe mwekũragĩa na mwana after 35 years kwena higher risk ya kuwa wena twins especially ukaya kwĩgwa na ina thĩna kũgĩa na mwana alafu anenkerwo ndawa cia gũtetheria kũgĩa na nda niomba kuwa akiwa ina risk ya kũgĩa na twin pregnancy. Problem yengi yana ria mwekura kuya na mwana ina 35 years ituye by then ina 35 years kuroiwa ena other problem tasha blood pressure kana kidney problem kana inya diabetes kana any other problem ya omba kuwa with age na ina that problem na ria tũraithagire high risk pregnancy togire that those conditions ni wikireta kwitima mwekwe wena high risk pregnancies so da ina mianka more than 35 we are kwena those risks na sometimes no we kinyake we kinindi kwewa mwekuru we akigĩa na mwana mbere atira kinyithia ntuira cia kũgĩa na mwana that is premature labor kana premature delivery nonto wa those medical conditions. One thing that is very common kire after 35 years na sansi ona nitie ni kwethirwa ati mwekuru na more than 35 years are at a higher risk ya kũgĩa mwana ari na abnormality. The commonest abnormality nekewa eri the Down syndrome nuntu wa kwithirwa chromosomes ira hiwa ikiomba kire mwana kwa ena chromosome ere gutima mwana agichiarwa iwa ena abnormality. Again tibonde lakini the risk is there is slightly higher than mwekura kuya na mwana ari a bit younger. Ituije nowadays kinyakwena there is a way that you can assess kona kethira mwekuru dawe na kamatite mwana kethira no na any problem chromosome abnormality and it can be checked kenda yake yana mwana ewa ai tayari na kethira kwena bomba kuthwa kenda tetheria mwana omba kuwa ina longer life ikewe ikirudwa. Ituije also there mwekuru na more than that 5 years na nakutuka pregnant for the first time kwa kwena risk ya kuwena miscarriage than a younger woman ura kwewa kiananda na kwa tena miscarriage. Watu get still kuwa mwekuru na pre-existing medical condition ta blood pressure kana cardiac leo mwekuru kwa na mwana at 35 this condition no iwe ike worsen off nonto wa hormone share pregnancy kono iwe amba kuwa are well controlled lakini akagĩa na mwana atuka ena the worsening of the conditions ino. So
Muthiji wa nteto na njira nkinyaniru ngucokire nkatho cha mwanya mutegero TV no tubagutara weru weekend utuko bonaro tonane rujo kiri weru tha mugwanja nyume kaitaga kaiwatanira na mubango jetu jwa watukanga imwe kwa kuma Weru FM ureteri ni Mwenda H the Pilot mitawanti nyari Kenywa munanirio mathithio Karimo Rinkiremi ithiro